Tunakuomba Mwenyezi Mungu, huyu mtoto mdogo ambaye wakati wote ulikuwa unasema wewe mwenyewe kwamba watoto wadogo wache kwako, tunakuomba uzidi kuibariki roho yake, uichakaze, uijalie roho ya milele mbinguni, na hasa zaidi bariki wa familia yake, ili wanapoishi waendelee kuishi na amani. Bwana tunakuomba. Batalere bao moyo, batalere bao moyo, batalere baekende, batalere bao moyo. Nyasaye nanjete omoyo bokorwa, Nyasaye nanjete omoyo bokorwa, Nyasaye nanjete. Kaini, kaini, wapi ndugu yako? Kaini, kaini, wapi ndugu yako? Ni upendo ulikosa, Kaini akaua Abeli. Ni upendo ulikosa, Kaini akaua Abeli. Mbona mnawana, upendo umekosa kati yenu? Mbona mnawana, upendo umekosa kati yenu? Sababu ya siasa, Kaini umeua Abeli. Sababu ya shamba, Kaini umeua Abeli. Sababu ya wivu, Kaini umeua Abeli. Kaini, Kaini, Kaini umefanya nini? Kaini, Kaini, Kaini umefanya nini? Yesu tuma Roho wako atusaidie, tupendane sisi sote tufike Yerusalemu. Yesu tuma Roho wako atusaidie, tupendane sisi sote tufike Yerusalemu. Yesu tuma Roho wako atusaidie, tupendane sisi sote tufike Yerusalemu. Yesu tuma Roho wako atusaidie, tupendane sisi sote tufike Yerusalemu. Yesu tuma Roho wako atusaidie, tupendane sisi sote tufike Yerusalemu. Yesu tuma Roho wako atusaidie, tupendane sisi sote tufike Yerusalemu. Yesu kawaambia wanafunzi wake, Yesu kawaambia wanafunzi wake, mpendane nyote, mpendane nyote, kwa maana upendo sheria kubwa ya Mungu, kwa maana upendo sheria kubwa ya Mungu. Ukipenda mwenzako huwezi msema tena, ukipenda mwenzako huwezi muhangaisha, ukipenda mwenzako huwezi panga maovu. Mahali unaona vita, jua kuna upendo. Mahali unaona vita, jua kuna upendo. Tupendane mama, tupendane baba, tupendane baba, Johnny
Ninaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, mimi ni kitu bure. Njooni kwake mliolemewa na mizigo mizito, naye atawapumzisha. Njooni kwake mliolemewa na mizigo mizito, naye atawapumzisha. Bora bubo sesenirie na Yesu, bora bora leno bua matemwa. Raro bora bubo kobara, o bora bubo seyo boba. Rara Yesu mosunto tame, o mwegene Yesu ngangara sole. Somo yumingo. Kebungo isane sato. Isaya 25. Tuko tukanyora kusoma kwa Isaya 25 mstari 8. Omonene na asili ya makweli, Omanene na asili ya makweli ekera koiraka, oika kale na kale. oika kale na kale. Natinya maliga, Natinya maliga, kurwa maisa ito. kurwa maisa ito, Abantu bonsi abantu bonsi n'abasiri ogochaywa basire liwogo chaywa. kw'abantu baye Nyasaye nasiri wogo chaya kwa abantu baye, kurwa sense yonsi. kurwa sensi yonsi. Nyasaye nati na ekerarache nasiri ya makweli. Natinye amaliga akero monto kurwa sa maisaye. Nasirie ogo chayo wonsi. Oyi Nyasaye witorire ira. Nkitogo tigase efamilia mukwa pore. Nyasaye kerarache nerora batinya mariga, nerora na kibina bya boronge egekogera ebina byaye nebya boronge. Nyasaye tari mwanya bantu. Nyasaye tari mwanya ntore bereke. Nyasaye tari mwanya bantu kwa uri aki. Nyasaye gari Nyasaye. Nebina ko na tabire bya boronge. Ekerari ire iranga natinya mariga nerora ati. Ekerari ire iranga nasija makweli nerora asirie. Igo ntetigansabe hindi na mange ngoterie family pole. Tusabe motongi tata Nyasaye mwana moikoma chenu ndiye mana seke ukyo bogima. Yamane kiara Nyasaye ito tuenyore tore moya singa tiechiga. Roro mwana moko siri bogima Nyasaye ito. Tata wa mabera mange ayo bwate kinekyo. Ntuna mwana bantu ntubwate kina tokonacha. Ayebie kana yora na che kine kiagera umwana no moke aye Nyasaye no mata makuli abuna baumeranete. Tata bwe megande family na ibekira sama ukao. Obatinya mariga, obakonye, obalemye, obwamano Nyasaye ito no omwana. Omokonye Yesu bwe meganda. Tata bwe chinguru, tata umunya bikone, okore bikone bya ubya bene. Aye Nyasaye. Ono otu atiki musangiro kono bwensi aso usubwao. Obu munyakirogo no mwiko tolema. Tuasa bitusemete na kwege na setarichani Yesu Kristo yoro motori ito. Pole sana kati. Naligerere omwana oyu na musinini. Abwate kinyo okumye. Una makweli amanyolere ayo okumi na ndara mabe. Asaule igoro naligeretie. Umwana banta akorera abandi. Tenenge turakwane. Na mangana mabe. Ndabwene te kugikerwa na ndi gakitasa kuwika na ndosi. Yagera omubu mwana munoyo musini nya karabo kurwaro abana bwa abantu tuligerete ko kibosirende bako takwire nseye bagambira abantu bandi akonya abantu bandi ndi konya barabali bana abantu bako basemere nanje na nyori umwana itura chiwa nkonyo sakonya abandi kwanya ro mu bwaye bwana juteri buya asaya tiga arole abayiboli b'umwana oyo abagate abakonye aya ikire ko babere bono no lira kende ngeyo makweli ayiro mwana
pole sana na sawa sini mwezi alimwaika pia mwana sogoika. Thank you so much. Kwa sababu yako mioyo yetu inalia, kwa sababu yako umechukua wengi jamani, kifo umemeza wengi, utakwisha lini? Kwa sababu yako mioyo yetu inalia, kwa sababu yako umechukua wengi jamani, kifo umemeza wengi, utakwisha lini? Kwa sababu yako mioyo yetu inalia, kwa sababu yako umechukua wengi jamani, kifo umemeza wengi, utakwisha lini? Bye.
kwa sababu yako, mioyo yetu inalia kwa sababu yako. Umechukua wengi, jamani, kifo umemeza wengi, utakwisha lini? Kifo, kifo, utakwisha lini? Kifo, kifo, utakwisha lini? Mioyo yetu inasononeka kwa sababu yako, mioyo yetu inalia kwa sababu yako. Umechukua wengi, jamani, kifo umemeza wengi, utakwisha lini? Tiagara njena kara social media kanyora keri kirenga omwana otokire o agatebugunga gendo kiese no yonde kapada ya gatoka kare etangini gusuru mutungi gendo bunekyo bakwane tie kenyoro, lakini baadaye kerego cha kanyora nganisa ngakumi sana igolende nga nabo kaye ndongare kere kani kirange naye yuno mwana moke ubwate bwata matumaini amange asare ntwe kuna kino mwalimu nabari bande mbarega tumaite ngoyo nerore goto nere file yito golgo goche kubeke kerasi metosomie asoma anyori kisemi atekokonya ense guchimutwe golende gento ngere gotebunga, if you can't protect, don't destroy. Anya to konyara kukurende gentekyo tigakugesaria wana tu achira tu nsp bare kama mai to mwana oyo konya ndaro mumanyete be family yoka, lakini wono ne kanisa ya saguchia, lakini omoke miaka 3 na raibu 2022 gorende egento nyasa atongire omuntu nyasa atongire urite yobwate kubuga gukumurusia, instead protect. Gorende natebira pole sana as a family ne kinyorogio ne kanisa yaya ikato endere kusabire family yeye egere nyasa bakonye astra nyar kubakonya una abantu una yomuntu bakonye sombi yamono Accident Charles Yagucha umwalimu omonene kyama buntu primary school animeta simbali bali kocha timedigo sibakire onye kuri animeta ando sia sori tinana abaturega echikorera bocho mucho wetro mwana kwambuka na Mr. Jadis abana abana baito igo twarura ali bonchali yabe usike sereki nyorukia bomukora twabaire pore kara muranje abana pole chikolera kwa pole na bakasaba nene kinyokwa chumula twatobe pole. Thank you. Wakire nande pia mona sinya sana kire to ikirega kalioko kani go ito moyo karibu ngo ero go sokwa ni kwa yale moyo ndendara tuansi bina abanya sae noyo koleta go ito mwana nyasae nyasae tigamwabe nanda morore kanire bwango bwango sema. Asanti walitu achire kore kwa mwana wa moke tukwana niga tuyamono sana na wewe kwa uchungu enene tukusunga itoko chakara lakini rende ya nyari kanisa tu acha eto natinga mwana yo urare so itiru kwana ne family kaba pole na andele ndu na sare moyo. I hope nga oyo korataya kerpus moto mo ya koru kerakango mano ya ikire na ajita no mo sie idit ko yo monto moitete
kareke station na baitabete ng'aki aito omwana oyo. So nari kobatebia iga mwana ori tamaete kende omwana nakora amomanyete naki ekarabire ate ng'a tureke buna abana abake ntorora obondo bori gose bono buna moigwa omwana bari bare gochiesa bari bare gochiesa na abana bande ng'a karamu oyu omoitete naeresete tatiga goteba neki nimete ng'a abandu bano mwang'aire kobanga ng'aki mogochi komorusime kobeka chibondo ane motagete amenye usone motagete asibwe momutiga amasitaka okamokoreki asomere amasitaka lakini ayo tang'ata gochi komorusime aye morusi kangocha nere momokobe yera ntogwanchera omwana oyo nigana tukoba omogambi omambia bari nerire aika utamanyeti kendi nyane kera nacheta mung'ina naro chake tugotukorera nka nere ng'ina ng'era are neburakera omwana oria are sanduki tatagete oyo yabwao baeta abanto bande tokorandigwa turi kwanda kanisa lakini itukeri nyasaye natugwete koba twang'ana omosigari akarata ng'a tugwate chiama igwate twende so amang'ana ande kera serikali yachire tigekora amang'ana na batebete buna itu omwana oria ese fine ayo nigwende genda osabe pari osobe ane koreta ng'ara komobekera bond wae mwende omobekere bond yache lakini mutiga serie koreki kara asibwa kore gesibo etogoteba mina omonto oyo oramokura halo ibu lakini nene nabo togototwara kwana njoyo nakwana ngoro kumasigwa naotora na jack nyaria bistauni naotoko banera aria kere simi yachete no ngo bisia kumenukaria ko jukikaria kajongo mwana aitiro korere okule so lende Charles mone family ino mono mongino mino nyete banta matri na bakuma polisi matanga nama ande ngo ganda tore mwaka na ariko nogotoreria matunda nere tore nere aria no bisi ndara ko inu accidentally abatarachi so lende kimokora toko soka na tore ko bamba ka tore ni mwana oria lakini ko anda tore kichegesa ayo bunyoro mushimo manya na ni utubwa kira nere ngora nalianga matunda ali no twa banera sa so lende toramo as a family abaigana abutoko bana borobwo I hope because of time kita itakuwa kwa nembo manyeti timpa kwa nere lakini abaruete mbali mbali oli aruete nyamak ya aruete nyaura ya nda aruete nyauro ya aruete barad chimina ero mochama we lie no ina aruete nyankongo na ero mochama ni we rokeshi enya le mwata nga chogorokeshe sa yamaka musenu mbiyama tumusifu Yesu Kristo ngai ga tugera tina goteba nga Paul astokor por la somonta arwaride ekenege tende kebesar omura baito baru aba masiwa ba kolega singia asoko mutumbo gojimate egenda rokino ndaba unga mukono oyo gokumotenenere Paul ayo gotenenere Paul ando ira no kongenta abandi nabe bali mu mutige nere nyasaye namubege to umwana oria Grace aya Grace njua mutige goriane para asrane kominyoka asiri njeri butat nyakolero umwana Paul ase igo kona takambera ambake misere wana no jali geso muhiri one na ro sibete ngo jana ni maya kana kuchibo basi osasiro tio gota na bago saba omonto ya na kwera wana chere biya mono tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Bwana Yesu asifiwe tena. Kongo sinyo singo chakira na makumi nogo kumi okonene mwana ulio raira alia omungi na ngino ikaransi talia
omuti omukwa munyamanyete na ngina koro ikaranse tari asiri yoterire ande na lili gotano kiguria koraki dia ruara mono tukona kire twesin tegwa bantu mwabete na kire tuno mugambi pop bantu mwabete kubea abantu mukubira mukore kintu kende kebe ande tonyora manganande yendo gioka umuroyo to mwana uria yara nabwo atu mwana mungina wayega kali gosena Saudia gosenga yi Katari gosengo chi America endo gioka tora tebe serikali kigemukie echukumu iyo eselimo kibina maokaye enda mura bali baru abatiana mo gosena obarari mo kaganete nanje nabongutiana igo yo kumubekera bond to jonge jikula 2027 kwa sababu ekero uiteke nwera reka bireke geke ayekerengere kia onekebe mono pasta mukirani ano mo pat akole bakirani kwa sababu onyare kundi yangende onyorari ngiji beso mu kai ono mwana olinki anyore torra kai kwa sababu ababande to no babana no nsiringi 200 ko gwato mu huko mundu yakole ekene example ya jire seito gora haikebe ekebe mongino olingi no mumurori ago soro ile kirio monuo muno mugambi mwenyewe nyeto kirio monuo sauri yako naenda bantu ba mintombi ya mono mutako lete kerengere likirikia ale ngiyata kireo kole kana kerengere likina ndi kyango cha kutorete lime chandende echake mwana wage tuambu ali na community nero lete the community ya koreki gakoraji kiangu naende michande kole igige ndikyo kakirororo eseria ni musumene naendo nyago kabwa dibe zicha kata kabagenda bamurusi mambia ekerako enda kutini aina negoja ka gango tebie mwana koroaso mundago itumune yani mune ngere kubwatiranwa ekubetwa matimo elinda abantu banyole nyama bakole bali ayata tonye kwere tu alibo itabete oge ndo sibike nyonge so sibike miaka 30 eliera ase seria ya Kenya kogokora ateri nyoka oni olemo oge ndo kujisotigi ya ali kugora masamba urweke nyorugia ita abuke nyorugia ita kwa sababu amanyinga yabira mabi uroje ono mwana urware tari na mwana oyo asirire nere na ruware tetia mungina muroje munari no muntu mintoka ekero umuntu aho gwiteke mwerere atari ko barindu umwana nyaruka tatebe nga amurebe ono omwana mumurana erenki akumuguri onye nkura mumunanga naiga neri saka lya tene paralia lyandama na atika anije mbwate bunduki mbwate konsigari mbwate kirege anga nyidingo baita wanta bangisa kudega ngabo ko baita iko pole kwa tiranete Joseph ugaiki umwana ka kwa tiranete kuri nyagitari kuri postmortem na nyagitari kwa tiranete igabantu ba minto tigatwanchane nimbo murayura nanje tigansike balia banchorete abali banchorete bakole bansike endo gyoka atebire pole mwana uliye kengwera roralia Nyasaye nakiari keretwe nana gira akole gira monyore lakini amakweli amabi ero lisacha libwato mukungu kaliziko okoroski dora aje goito mwana oyo ekine kenyinge kebe igankure ngoteba pole mwana oyo nyore tobo kon pole baba mungino ri pole nchuo moyi bese nchuo tino muri no mungino ri nchuo ngo moyi bese iki kibese iki ali gotie manatore na ruete kinde kibese iki na mura bali bakole mekebule kauli ibere oyo nako ikinde ndorora
na moire kinde cyo busani bwana oyo nera tigaire ibere nera ire yamuka na moire cyo busani bwana aba muri aba bakole meke bure na ni obairere bantu baminto sabire nsi ito ya Kenya sembobere mware ukigoro rutawate abanga bachumbe abo cyanda nabo abayibi ngori cyanda tumagocha ngori cyanda tumagocha ngori yemenere buyatuma ngori ya gavana yatuma ngori ya senator yatuma ngori yo yiwe songa atuma mwaro lirabanda ewe ika 2027 yori mwaro biraria mwaya gusiringi 200 no makere kilo na agasi mwaja akagoteba ne ruyo injengo cyana mureru mwamara badenga abantu abambari gotoikange yori mbuya mocho ole monyenye na mureru basindane banyore nga monyenye okoira mureru okoira ebinde garole chinguru yimwe jikadaki una chingano wa sababu akangano abantu bo mucyumba bari onye mbari inkera kangano bakonyete nakwelete matanga moina ngate wo mucyumba ito tuna maskani to akorete yari bantu kamwekero maskani amanene aya tari ko 2027 kaendo nye mura amwense pina ba mo chero yo na ba kibese cyo omoneno ayegate bete bakwiba obakoreki munaga banara ate monyenye ngogorareki nkoiba iho gurubuta matayino morole onye mwiko na ruwete chikura yomine nene so abo bali usingisu ne chikura tobabuyete 128 tukali 146 kisi count usingisu editore umana wote nga ntoisaini abantu imoka bwate bibanda ewe ika 2027 yanchuweiga ruto tanyole kura none ya mujo biso asema tianginga pa yanchuga sito ko musito kya mabundu naenda se egwoti achinyinge gusi ne ya kisi central chikura 1025 walungu ikatoa 1027 lakini wewe muri ko nyumba ayenkire kere president tikakomekera monyenye na mulego onyo wanja komekera monyenye amuwekere onyo wanja komekera mulego akoreki lakini yeye president yaro eberasi munyereke oberasi mokoreki gwata ngukikura ngoso atole mane kibuti ngoso atole mane kibuti ende kero muntu ya ukikura amabaga kabaita banene oyo kurugongeri na machovu nga watosi gandame asaulingo gandame tigasike omunyari bali omwete kikura 1032 nonya chata igiti nonya manga ta igiti nonya ntonya ta igiti nonya munda ta igiti nonya ndo lio ogambeta matuko make majiri jangu minda ta igiti aromwe ruwete lakini yasawo iguru moko iwoyo kibwate ekurero mote pio boxi ariase esa imaje gote banga yari tata Yemen lero nkera wote ndiko mutiga aje dote yo ndi musemonyenya na niuliza nini namuuliza nini na hata hata maskani na raba ngina omo chere kali nekibese kali na ndi mule utoko leta omente iguru kenya sawa sendi kamunyo kama tanga pole sana mungu nolio mindo pole nyasaye na atubwatisi etau nyeria ito no tuli ere kuratera kure asemura atebigwe moko yari gukio na ndi goto to bwansu nyari ba no bwansu obungocha buri kenya saba sini byama oyinage je pole ebyo musaziro dinakwa na siasa mugendi jengake esara yogo ikimara kwa nyasaye uyu byamana mwesiwa abe soma ene mataragenda efamilia ne bwata goko ebirogo ndira akanwa mwana kora tu akanera mwana unatera bia yanga bulire bikuru baba mbiamono ayeno yonka ene taranga tubwat ase yaru tiganya sanye seseni nyasa au imbiamono asante sana asa wataro kuogolo kwa ni familia bone kamse ojo chaka
kwaya wimbo wa kuanza misa igo tuandaye twensi tuchake misa yenjeni kumusabira mwana erinde neraro bonda gwakarekana. Karibu sana. Tusimame wote, tusimame wote, tusimame wote, tusimame wote.
kila wakati. Wakristo wapenzi, tumekuja kumzika huyu mtoto mdogo, na katika misa takatifu tunaomba Mwenyezi Mungu abariki roho yake na mtoto ajiunge na wateule wake mbinguni. Wakati wote twahimizwa na twaumbwa wapenda watoto wadogo, kwa sababu watoto wadogo Kristo kila wakati anatupa mfano kwamba ufalme wa mbinguni umefananishwa na watoto hawa. Tunapoangalia watoto tunatambua ama tunaona vile tunastahili kujinyenyekea katika maisha, vile tunavyostahili kuwa na tamaa ya kuwa na upendo kati yetu. Kwa hivyo nawasihi kila mmoja wetu tunapoiombea roho yake ipumzie kwa amani, nasi pia tujue kwamba unyenyekevu ni ishara tosha kwamba Kristo yeye mwenyewe ako kati yetu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Tuombe msamaha wa dhambi zetu. Namungamia Mungu Mwenyezi, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana muomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, Mungu Mwenyezi atuhurumie, asamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Na tuombe. Ee Mungu, wewe ndiwe utukufu wa waamini na uzima wa wenye haki. Umhurumie mtoto huyu mdogo Moses Mokua ambaye alifariki dunia ili ajaliwe kupata furaha za heri ya milele, kwa maana sisi tumekombolewa kwa kifo na ufufuko wa mwanao anaishi katika moja Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
Elisha na omukungu omonda kurwa Sunemu okosoma kurwa ase etabia kabere k'abaruoti inye omostari 14 goika 20. Elisha akaboria ngendo ki omukungu oyo agwenerete akorerwe. Gehazi akairaneria naremeire egente ekemo abwati omwana na omosacha oye ogotire. Elisha agatebi Gehazi murangeri na ekero amurangeretie omukungu oria nera agatenena gesieri. Elisha akamotebi asinga kibuneye iga ase omwaka ogocha nobe kobwata omwana omoisi omwagate. Omukungu oria akamwereneria yaya omone none omonto Nyasaye tobaisa kong'aina nche omosombo. Omukungu oria akaba morito na akaibora omwana omoisi asinga kerieri Elisha konyamotebirie. Omwana oria gakinire ekaba rituka erimo akagenda ase ise ase abanto barenge kogesa akamotebia omotwe kong'ati ore. Omotwe one ise agatebia omosombo oye mobogorie omoire ase ng'ina. Na ekero amoigetie akamoira ase ng'ina na omwana oria agaikaransa ase amaru ang'ina goika mobasogati erio agakwa. Iga ni Nyasaye. Miremo 25 kugenderera ase ekero keria Yesu agakwana n'abaroko baye agateba Tata omonene oigoro na ense ng'akwabisire abari n'obong'aini n'ekisemi amang'ana aya nakwayamanoire ase abana bake. Tata oko nako kwarenga owancha kwawe okwiya nairwe ebinto byonsi na tata one muntu onde tari omumanyete omwana otatiga tata na onde tari omumanyete tata otatiga omwana naere oria omwana agochora kumworokeria. Incho asende inu mwensi abamwarosiwa ase emeremo emerito nabo mwabonekire n'ekigurube na inche nimbatimokie. Ugoria rikorogoto riane mwegera asende ekiagera inche nomokanyeku na omoitonga ase engoro na inwe namonyore ogotimoka ase emioyo yaino ekiagera rikorogoto riane riororo na egurube yane nengusu. Evanjeri y'omongoro. Mungu ni mwema na kila wakati. Mbia mwale mwensiga koraiga ya sana. Twensi tuachire bombera aso mwana oigomoke mtoto mdogo sana. Tukurangiriwa twensi na kigima katugusanga engane yiga niki mwansige tagatibu nende twerengera limono na inda asamba gimaito ntwanje tabana ngorera tura abana ngoba kini tore. But by the end of the day, do you love a child? Kuya mole mwenzi uri mwekaransta komo wanje ta umwana naburanya iyo koibora nabo iborete lakini omwanjete kuya mukale na ile gaki. It is true that tubwata abana, but the point is, do we love them? Do we care for them? Ngakichi nyinge asamagi maito onyendire kurukare omwana nigaringa bwa abantu bonse kuzibo mwana nigabwangi bwa community. Mtoto alipozaliwa alikuwa mtoto ni mtu wa jamii, na baada ya huyo mtoto kuzaliwa watu walikuwa wanajua kwamba huyo ni mtoto wetu. Hata ukipata mtoto kule kwa barabara si mtoto wako, ni mtoto wa wetu. Na baadaye igachiga ikiagera rende abantu babwate bajite bagatwara kinyanda mwamune binde ikira gatebanga mwana obande ngikiagera te binde bigacha ime. Ni kwa sababu watu walionyesha ubinafsi, bakaancha abana babo bakebanga the really what God meant. Kiroyo moito ora sense asubi kubense ni garoro asingeja mabira Nyasaye na twensi na abanyasa
na banyasa. Na ndio sababu katika masomo yetu leo, somo la kwanza limetukumbusha kwamba kuna mama mmoja ambaye hakuwa na mtoto, na ikafika katika umri wake alikuwa anatamani sana kuwa na mtoto. Ni mke wa mfalme, alikuwa na vyote lakini hakuwa na nini? Na mtoto. Here comes a scenario that Elisha was passing by. No mukore mirimo ye. Kuba kona gutara umucha se umuche na kigima kuna ukurira abantu ba Nyasaye bagaika asomo cyoyo. Bakaranga kiumongino uri abaragane tibiya. Akamanya kuburia Gehazi musomboye. Ninkioro cy'umongino yiga gemuremete. Akarigire nero gotebanga kene piu na tuabere taiga twarabere umucyoyiga nturara mwana kumnya kubojaza tuli. Nturara mwana iga kunya gutara taranza. Pia bogisi na tuwabio mwana tawa. Bia mokare mwensi gaki. Igo mwiwete nga Nyasaye ni garete Elisha sumuchyoria elie familia elia enyo eroro bone bwa Nyasaye. Igo nga familia yiga nga nonye babwate. They were rich the way they were. They lacked one thing. Nekero mwana yiga na kigima asabete Nyasaye, agasaba Nyasaye. Elia konyo mongino ya nyoromwa atwaro mwana. And this what happened. Huyu mama akawa na mtoto. Na baada ya kuwa na mtoto akamlea. Mama itenga kira kongo lendo mwana usoba. Baada hiyo ya miezi 9 kupepa huyo mtoto kwa tumbo. Na huyo mtoto baadaye unaanza kumlea huyo yochai mutinyo mutangani. Huyo yokabere. Yo box yo mwako yeli. Umongino yega na boro chinga kyo mwana yago chaka kwagura. Akyo mwana yago tara guchiari yago akotema kuiya aikere gento nere. Nga the beginning of his all her life abako nyoru mwana yega ngonya kotema rasa konyara nere nga no ine bano muliro neba ne nkinde abako tema gukuna at least arorenke gento kieke. Kwa sababu hiyo ndio hali ya watoto kukua. Na baadaye huyo mtoto ametembea. Huyo mtoto anakimbia. You see now, you become now happy of what you have done and what God has done to you. Koko kero mwana, ubiyabu mwana lende. By the end of the day, huyu mtoto pia vile unamfurahia, siku moja itafika wakati na yeye unamtuma, kimbia kule uniletee maji. Kimbia kule uniletee kikombe. Kimbia kule uniletee sahani. Kimbia kule ufanye hivi na vile. You become at least joyful. Ngo mwana olina akinia ngo ngiwerale. Mwana olina akinia ngo minyokale guchialia okora 1 2 3. You see now the joy and the happiness of a family. And you see when a child is there, it makes a family at least to be happy. Mungi weto boli gaki. Nga mwana yoko gerale no nyina mwana na gerete. Nyare ba garoko. Ngachote abo moyo no. Tôi ngo mwana oyo igai raisi. By the end of the day mwana oyo igana kigima wetera so kina kwae abakurwara kwa mwiranya gitari esukuru noroju no kumnya gochiga. You need at least to see the fruit of a child who is growing. Ubuyabo mwana gokororo mwana uri akomnya gochiari no gokororo mwana uchasana abana bande. That's your joy. Omugoko ekyagero mwana uri ngakokina okinale. Na ndio sababu huyu mama wakati ilifika huyu mtoto imefika akaikalia sarenge mwana yongo tararenge wati miaka nekeda kingo sukarenge akaikalia sita atomwa itangania jagirita sita atomwa ite good scenario ingia ewa kaigeta sita atomwa baka motevinga kama tetato motungu ngatia omotua nengo ngatio una baga tokali kanta ngo jando legenda singo gocha akamotoma genda mwira singina. That's what the word is talking about. Mwira singi na wucha. Omo wako utacharity pio box mwira singo asingi. Omwana ago tebanga mubengi wete. Abatari yaro ogore gukwana. Mbale batari gukwana. Bakorere gukwa manya bako mbale ntiege. Boro lakini agatebanga mutungo karore ntiege. Ongatiole. By the end of the day mfanyakazi alimkimbisha kwa mama. Omwana oli karansa asama gorangina ndikyabete. Agakwa mwana oli agakwa. But later alone according to the story ogenda guchinse ndige tikosoma yonsi yago tebanga ekero mwana yakwete omongino lia kamubuli akamwira bakaborera akamubeko
kagenda akurikia umusumburi ogereta akanyora umwana. The first thing akomuburia nekiga nagotebetie ng'omwana nkigia kogera nande nyore emecha agatebi geas yenda ngorore ngikia berero omongino agaikororo agachikotema komotura netwagite hey lakini ekera na inda ile ndio asherisha akaenda kaenda baka asie familia ile agasabira mwana ulia akaba moyo. Mungu ni mwema. Ndio kusema kwamba Mungu anatumia mfano huu ama ishara hii ili tujue umuhimu na uzuri wa mtoto. Omongino ulia agachandika ibirengero nkiki nerenterere mechandokie nanyori. The way a mother of a child that is before us akorera gaki umwana ulyon uchiri ngina korongorera abana bali bamwe abongokora barendikege korera bale mwana uli ko minyoka mwana uli bale ko buguria mwana uli omongina ngina korara ko bereka tayo bo pari gocha konya ko gendra ko mobereka bone kyagrata tayo. You see, I used to sing akimongina yakobuli mwana abegerete onye gotarane. You see now the way she loved this child. Bono mwana oyo takoretie ndokege tayo gono ngenga kingo ikira go chikolenge linga yu mwana oyo ali acha inyore ngo mwana otaka ndokege tayo. You see now it is a scenario that each and every one of us should take into account. Loving a child dictates, otherwise you need to take your life to care. Bugima bwa okurwa elyo murende na kigima akine aikere kilia takitasu mabwa. Na ndio kusema kwamba watoto wadogo hata kitambo bantu ngina bali bakarinjira bagarire platform linda unainwe bakarindira abana nenjira barekorera abana abanyina kuri umwana nero karerira umwana oyo uzuba akomwogatira buya manyino kurageri umurageri kero your box is good ni chwe erongori akomwa gusikenda akomwa ikombi ndiyo ndiramongenda kero nero ayengu ayetu ndagira kero na yengu aroje na beko nyarekana nga at least abantu kuragera kuria abantu bareko bikiagera no ligongi ndiarenge oguchandika kuri umuntu aguchandika ako make sure at least umwane ndagira urire ba geko motokera na matenga kyako mubeka ndagira ria aturumbo kabuya igo. Lakini kwagachia asa matuka rero abantu asitumenyete bana nturi kubarenda nigo tubachwarete nigo tubatigete nturi kweru aso kubarenda singererengi engia nonye ndikabe gitiganire umwana tago tugubuye kanyomba lirikare onye ngina koro kwa umwana oyo tari gusuka kurwa sare onye kwanda gucha sinchabu mwana ka mwana ka na arara yo bogisi kamba lakini abale okumiona buna arera keigo uyingorara uyibona ngorara uyishire korara mugenda gendia korega ndikeke mwako genda umwana umwabo ali babo umwabo tali onde obere keigo genda gendia kamuntu kalikara kwanda kwa bwata ngoro yo bogisi nyomba nanye okare bituma rote ko sikuburugera ayo mwana akari akimura itana inuga ibona ko tabanga that closeness yo mwiburi go cha so mwana yarengo ubwabo ko bange no mwana oy the way the child behaves umwana onabaro umwongino nabaroche uso mwiburi onabaroche mwana yako nyogukina ako igubo benchera gete na bama yete ngaki mwana yega akuba kamori okorera okuya na kigima obera aroro kumulinda asinjirerengi engiya ukolinda kuri kwarengo okuya mwana onyene kera bare kurara no mwana kera akinire abana mbaro bakinire asema boka babo mwabo useso kuro yaye konyero mwana yekago ubaba I used to see some days back my brothers children bigo tamakoro mwabo biacha mwababo mwabo bigo kana ndiko ara mwabo gato nturaro mwababo ekibabo mwabako bikorra ingumani nero manyete na birwe sukuru na biarure sukuru biko mnyoka bakase babo mwabo baba naro good na bisari ukurwe sukuru
onye mama mwabo na tatu mwabo mbayo baba ngayale. You see, a solution ya chira seba babo ikiagira tatu mwabo tayo byaseri ku school ngobana baba ro botamira bwa nga ibole aseba abo mwabo baba naro ndayo baka nyoran sokoro bamotebi sokoro bwaseri bachi bespaga de school ayo monga kana renga aro de kabega ki ngobana ntuntu li bana babo bachi be yani amwene tabu amate sokoro ya yagote agote ande kene kiyo kara you have to give if you have mungu weto boli gaki ya obwancha ni mpore abantu togotwara kurwasa abayiboli gocharia ase nyina koro mwana abandi guchigawo neba no mwama tensemo amanyeto mwana oria kabago chesa no mwana one abana bambu yaba biyabali guchesa koria mwana akuruga mweto mwana bako bako mwaba lakini bali mwanyale bago chesa kali bose igo eliso nero naye nabo akore igo wata bulisi usine chimpoli pia boys otigete guchabo chetu kwako mupira kwa sababu gani? That love ya abana banchaine yani ukina koriamo that style at least it always encourages us ka abana bagotarana that's a good sign. At least we need to motivate them banchane kubagokina ina romo le moito monene na tuombe Mwenyezi Mungu basi sisi ambao tuko na watoto, let us encourage them to love one another. Mungu ni mwema, tuonyeshe vile wanastahili kupendana wao kwa wao. At least banchane onye bale chikasin bancha ine bago taram before school no bire guchiga I do see even here in town ga yabana kibire randi bimanye tega nyale boli tali osi to bimanye ine sibia ruete ko lakini biancha ine randi esibire bikonya gochiasa bio you see now abana bancha ine nonye barueta ari lakini obwana bwagere bakarenzi keke banchane and that is the style and that's how we should go. Na ndio sababu anatuambia wakati wote Mungu Kristo anapoongelesha mitume wake anawaambia mara mingi. Wakati mmoja wakati Kristo aliwaambia kwamba anaelekea wakati wake unaelekea kutimia. Agatebanga Petro akabuliswa ngora aba monena asigatia ito. Bakaja kwa mirani. Petro guze Yohana guze ningo. Yesu Kristo akaleta mwana moka kabeka asigatia aba akabatebia onde bwensi. Ora tuare. Ogwancha buno kwa bana babake na abo motanganyo ino nandi nabo moneno oino ona ogwekeya nkogere to baba nene naende toroba ne bwanyasaye. Mungu ni mwema. Kazi ni kwetu kuwalea watoto, kazi ni kwetu kuwalinda, kazi ni kwetu kuwapenda wakati wote. Be it is your child or not, love that child. The innocence of that child will haunt you if at all you go against nature. Mungu wetu bora. It is normal. It will haunt you. You may do something you by mistake or without knowing, but yule mtoto kilio chake chenyewe ni ombi kwa Mungu. Mungu wetu bora gake. Eko kero kyo mwana abantu abange bangentera abana. Montako iburo mwana yo box kiri. You see now? Montako iburo abana yo box. Yani ekere kiri na asikete ko mwana akina kini ligo genda gendi oigo borro otu utanonye mba. Is it last year man? Unajua mtoto alipatikana last year. Ni sita last year patikwa. Huko kwa barabara, kwa rani. Kika alichukua tachia wasotachi. Alipatikana. Kuna mama mmoja kuna yeye. Siwezi kuambia ni nani. Na mama asikuwa na mmoja kuyo kia na asikuwa ya mwezi kwa wote kuteto. Igobona abantu baro in fact batanje tiaba abana. Others kuna mchana mwingine alipata mtoto huko akauza. Koros. Montaros to nobogi. Gotara arosete lakini na anjete akamubogoli. Igona yasi yikire ngaki yikire abantu bakora business. Kayo mukaransi ko mumwabo aki ancho mwana. Tuancha abana tutiga mangana ebiasara. When it comes to the matter of life, it's not a business. It is life itself. Hakuna kitu ya biashara hapo. You cannot, there is nothing, of course people adopt children.
we know. We have orphanage, even schools we have allowed some to work orphan institutions. It is because they have a heart of a human person. Mwana uliomtaka mleta goja toko konye asokolenda. Instead yo kuchiko mochanda. Instead yo kuchiko mokora hata weneti mlete na sisi tumsaidie akue mtu katika kijiji. Mungu ni mwema. Upendo wanaonyesha kwamba lazima tupende mtoto. Eketabu kemere watavinga omwana oro mochokoro ni gare ewutwa uchia asise koro usasengi nina koro. It is omwana oniga kwa nyina koro na ise osik esokoro yaye ogosiko kwa nene. Kwa sababu kupitia kwa huyu mtoto okorokiwe kwa uziwa. Mungu ano temuntu make no muntu manebono uino muntu wesiko kupitia kwa mtoto mtu anaheshimika. Mtu anapata mamlaka kupitia kwa watoto. Naonekana muko lichiga asiga bantu kuchibere baburi abana baromba lengo bwa. Ogote bano yomo ina boko nyara kulinda kenda karwa. Gote wetu bono ra. Nga abana agubwata abange bagere konyorre gasio rageria abana. Mwete genda mukwana bori. Igona ko te banga nga nonye na abana bakogera bana kwa suka kwa rusiko wachikurikia. Wachikubarigeria. Abana abaga kogera bana na ibiko manyene watu warubwa matenaba n'abantu. Watu waraba matena abantu. Eraisi. Na kieta rabona basomukwe banchira tebinga ekene. Nga nonye no bunga ini kisemi chitu nonye obunga ini bonse bolito tuwate twauriru abana bake banyo bairu. Kwa sababu gani? They are able to humble themselves. We are not able to humble ourselves. Na baweke. Mwana ba aboko mwake kiranya taike birisato na ande netu wakiabwatire kana ndo kumnyokera mama ngari toke tatanga wateba aye bete kikwa gawo usibiranya mbiale ngo amangana yachite that innocence itself dictates otherwise. We need to love them. Yeah, they are innocent. They are innocent to many things. Kono mwana yo kunyora tara manya bintu okunjia manyira ba nyora manyira ke. Even if it happened the way it happened, remember, maybe the innocence of this child will make this child to see God. Mungu wetu boli. Igabona abana amwano aboke bwaye nande asinge nchokonyora even tara twara conscience yote konyoko manyeke neke nekia mwana na baba okoro mucheso akoro ndibwense mucheso yeye ajui ni mchezo ama ni nini takoma itiko sino kagechiri wastage togechiri yabona mwana tama itikio ogechiri togechiri ere no ara konyo gukora mchezo mongi weto boli gaki ngo marora muri mwana gakibi konyo gojaso yimoge echene na mongi na gari mo taine na twagechete kyamenya kumnyoka gocheka goseka ngi mwana yete to gota yabona gabo igama ngana amange wakabuna ngo gete inte binge tikane sei. Igora na aitema ake sabu asubuhi magwa by the way the children whenever they are that joy they have all the time at least motivates us to be joyous, to be happy. Igona ko tebanga nganya sa erbiye ko manyene na ama etenga kyako tobeka lirikare no nyini ntu abanta banne lirikare muibori orengo muibori tale kuramana osomu akata kurama gosta ta goto gonyero mungi na so mwana ari lirikare Kalibono ga amogoso matariva kuna moro abana bali zabu mobwa distress yabu ani ogosomera mungi na ga bukura mara kwa mwake ko mwaka ga uchabu uze kwa murutano no ngende abana baligereti. Those days were the days that wisdom was of high standard. Atwa bwa to bunga ni bucheto montara ba ko mogechika lakini abana bagocha at least yo bahora kinga nangoseka koseka. Kwa sababu gani? Anataka watoto wazikue na uchungu ndani mwao. Mwana takina kabwate chimba. Mwana takina kabwate ibirenge ibikolekanu bale ko temasi bale konyara baka ko kinia baka to kinia. How good it will be if at all we love them. How good it will be if at all we care for them. No ibano mwana ondebwensi
tari omwana obweko korenda ndenda na bechirani ikiagira omwana obwechirani achaba omunyagitari achagokonye agoikinya gitari mungi wetu bori gake tari abechirani tari amin tari ngana abagoboka yaya rimebo akera kwa nyagitari okuba tari omwana omuntu agosomia abana bage sukuru tari mwana omuntu gakarasi tobisi okwenda kuriga gasi asare tari mwana ogocho kumurika. At least when you have that heart naboko korenda omwana obande to basa kumurika lyo mororenga gabu chabu to bwato bonyomba. It is true but abana bamba maiti bonyomba ningi mongi weto bori gake it is us at least to akinire tomanye tinga ari mwanyarebe ekenge nyorogete mwana otamaiti mosyo kenyoro omoiro motemu bwaria gosemo nganye kura mumenye kucyari is not yani mwana otari nacha na interview igenteka na nyombare nabwa nari nabantu bamwabo pia box good yeba mwana moke buna aro mwana ogotera buyaga smart sana. Such kind of parents they start like this. Kama kanyara abande mbarega unale gotera buyiga ibindi biri bigwituburu kunga kieke bana ngi holi tai onyoyo gota konyara gotena sabando sabero yo bande agenda gotena chako akokonyara bago. We want to at least encourage this CPC mbia yacha this yatakonyara abana babe at least watu wale personality umwana umusini gotena katikati y'abantu umati kama huu hata umati mkubwa at least umwana uyo kinara sabantu kama itegenda akora ndagiri kwa makonyoro yo gesa uria takonya gotena karaga soku uyo bando igwete nyanda mwamu chago chibako bomuya igona. At least we need to encourage even if it is possible ngaki ya abana buna mwana muno yero bateraga abandi mwana bindi nabe bichi byenya batera nga uchabu at least na abana aba bamanyenga asukukina kwabo mbaga neirie ibangiri rahisi hivyo, si kitu ambacho ni mbaya. Ega kokoroche ga mwana kumnya kurwario ndi yusikyo te whatever uire sobo mwa onyo mwana bwa mwirire kare para mubori ngayuko chia mwire mwabo bwangu mokonye kurupara lakini iga abona ora siku mwake te kumutukutu choro sana mati. Kwa sababu gani? Kwa nini hatuna utu ndani mwetu? Mungu ni mwema. Tukue na utu, ubinadamu ukue ndani mwetu, ndio Mwenyezi Mungu atatuweza kutubariki na kutupenda. Labda chenye kilifanyika it was accidental. What normally happens forces things to happen is anger. Na bogo twaroboro waka wasino mungino wacha kuligireti pada. Na bogo twaroboro waikeri usine kemon wagia kambaka ekere mbebe wacha kulia yanga yao ye sabari na yote kumanye kemoni kena itetembi yake yale. You see now? At least when you have something, if you have anger in yourself, take time. Go even into your room, sit down and take time before you come out to people. Mungu wetu boy. Uija tu engenta. Yeah, stay apart. Encourage yourself. If it need be, at least talk with someone. Remove anger. Anger has caused life. Anger has caused many families. Montago tamakuru asoga ndo chikomenya ngao esaguri yoboro nesaguri abantu inchira abantu bakomokorera. Igona ko tabanga asukuri in fact ogwa matubya negento kengenchu wa matubya. Don't hate someone for no good reason. Mo mwanga. And I pray for this family. Don't hate anyone. Maybe this is the only way God had planned for this child. Nobody knows. Nabi kunyalekana. Nabunya saba ngeta makweli yao chikoba gocha kobaiga. Maneno mengine tuache. Ndio stories we have many stories in our minds. But pray for peace and love for these families. Mungu wetu ndio nata hapo. Basabiri. Ndete yure mukiran. Unuriga mekono gwate neme ne liyo taranya olekana. Ocho ko bwatwa abo ega
Hivi tuwa every day someone on your screen yabe kutwa tebe tuwa manyanga kitoke ndrete litukorigima. Tanga tuwa beta banta bayaka. Lakini hivi tutoka karibia musunte nebinge. Ebano. Nebinge. Don't see others what they do as ngege ntogeta kenne kubabiri okarabyo musunte. Na hena bako nyarakana ngokorore bibyo man. Goto sabenya sai atukone twensi twancha ni twa sentwe tutiga mangana mange what has been. Na tutige kunya gaga tigere family nyoro morembe gake. Usebo. Tige family nyoro more? Bano. Barere baisane kengo mwana urari. Baisane. Na intwe yakunya kubabete bite nyimba mayete na bayamwe. Mwe kasigete kwa mineke buri. Wasieke. Kasigete kwa kora 1 2 3. Ukayare wazugudu. Wakora. Kasigete kwa ton kwa mutagatifu. Let at least we ourselves the way we are accept what has come and pray for the family and pray for one another to love the children. Tuanchaba. No nyoko wako moroko mnyogo school. Motevi ngaki. No nyoro seri kuru school na atabo yo ngakiari. Mwa tuwa seri kuru school. Barimu abambakari. Na muko achake. Barimu abambakari. Kene ngaki twanya korora bana pa. Manyo monto yigani naye wachite school. Onye mwachite mwekanasa mwigeti kwene yoko kwakana. Why you complaining? Na wageche. Surely. Eka mwalengi class conference nchina alengo. Lakini mwiwana nile mwezi. Let us do this one to motivate abalimu baito. Let us do this one iga. Tokore 1 2 3 abana baiga. Toriko tomento mwalimu ga. Whatever abana baiga sekuri bale nambe nyinge. Wose ratio ya abalimu gocha sa abana nebwenere. Omwe wika asigiteka mbara batoke ndigo. Toko te unge school ne yabos. Ngo ni yabose kali. Aya baba gose tata nyina bosangara kwete. Mungu wete ndo kwana boli. Be motivated nga at least nga tu ashete gento gete ninche taraikira. Ninche taraikira ni. Diga instead you complain. Chake sabari ba ke school. Genda baka asu mwalimu oyo abora nyota ni mwalimu amase ali angainire. Ibi moto private to taka kabere school ne mbure gut. Biko taka bia na home. Wana mbia mwike school mugambe no mwalimu yake NP. Mwalimu na bayare ngeiga. Ya nchitina aseli bana onye baika abagenda aki. Genda mote bia kore gende keke. Aiche school. Bona ko goteba tubwatirane tokonya abana baitu. Tusaidie watoto wetu. Pale shuleni, pale nyumbani, tuwasaidie. Msaidie mtoto. No mwana mukiga gukina, mwegeri. Ngakia komenya naba? Mwegeri. Ngakia ukwanyo na abantu. Bana bale utamari ukwanyo omuntu. Mwana au kyakine te. Biyoro mwana. Ayenga kyuru. Kamwana kaende ka Jesu mwate bale akine te kuna Jesu omanya. Kuchao. Mwana aga kuno moto magento agoteba nchinoyo. You see, mwana ndi agocha komanyanga oyo komoto matatu mwabo sima mwabo beka. We need to at least to let them open up to understanding onde bwense na bako gotoma ana bako kore gento gete na gwetera so gotomuga abana mbari in fact bako kina ekera bale bwate tabienki bako kina buya monta ko moto mominyoka okora 1 2 3 umwama tori nagenda takumurigiri ngakyo mwana ori ari by the end of the day onyoko nyorange family yare meru ubwato mwana oria omotebi genda bakasigete iro mwana obakari akonyo full stop lakini abande ga mwana ono konyo cyane mwana ono cyukuburi mwana ono whatever cyukuramira mwana ono akiga abantu nabao korigereria bagotige bunore ochandike bakomwaeli. Saidia mtoto kupitia kwa watu. Konye mwana wagwetera sawa? Sawa. Watoto wanaenda shuleni. They are going to the university, colleges and many other institutions. They are going there. Umwana yoto onye umwana yiga no mo ikwerekera ibweka. Mwana yuko gendara sotakari. Ugo chikomokoa.
uchi komokonya bono umwana onabwate koba erbie ko monyene abe open digere any karechi advice from outside sajita rigako enda asako genda achikoibwata buya areta machivu lakini bono iga mwana ono oyo kawike school nakyo gandete ba ngandete ga ndo gochagiri ndo gochagiri ala itana ayo jawa aso gochi ndo gochagiri igo bono ga kuma kito korarende to bakinie leave people to help your children to grow tiga bantu au kineri abana weta zitabienki ingie mbaro posti batari baya tari bonsi barabaya bati ogosa banyasaye at least onde bwensi oli oramukwanire abu atekerekia ekereki batige na nyasaye akoro wanja kwae aso mwana oyo gukina ayo ndio tunaomba universities are there abana bako genda baimukie mbwa etarengeri kwa baete ekere bako genda guchiaria tukai of course but what we pray at least net no yanko yao bamuraba mwabo gabara mukwanira mwana wako genda manyina ru asabantu and when he gets the person gets back home ache kabwata machiwama amaya raisi hapa watoto wanakuja hapa mwana tare kunyunya sore kunywale nyasore kiagere kwa mugitirite mwana ono bichiga mwana ule kwebwata buya ayo bintu byose biko baboronge tusabe nyasase ni abana bayiga bonsi bakwanda gisukuru nyasaba seni abarusiri bigocha bamanyasi bakorwa neki bago kigokora tusimame wote. Tuakomba Mwenyezi Mungu huyu mtoto mdogo ambaye wakati wote ulikuwa nasema wewe mwenyewe kwamba watoto wadogo wache kwako. Tuakomba uzidi kuibariki roho yake, uichakaze, uijalie roho ya milele mbinguni. Na hasa zaidi bariki wa familia yake ili wanapoishi waendelee kuishi na amani. Bwana tuakuomba. Tusabire familia, asai tata, mwana mkuu mkuu. Yambona senseye, yambona sikula manene. Ndo atole manya sai talinga ni gutora bale wote asori. Tata ni gwato tali baga ndiko njeli to bwana bwo kugwana no busuwa manene. Asai to asabire familia ye. Igwato gukendo bongo manene. Asai nyesibe no rukinuru abo manene. Uro chama yandara se familia manene. To asabire mulemba se familia ye. Twego to asabire moyo umwana yo tumukino mulembo munguru tsoiwe. Munguru ko bante otoiwe. Mija tatu Nyasaye kandi tatu wa mabira iya muna sengi chinga pech iya muna sengi twachire kwa bakalo ya so mwana ore aso soika tatu mija ye no manyite nankiagera taya akaba wono tiga tusabire family Nyasaye to miyo nyari ko barindiro kwegena chinga kiga cya makuru yo mwana nakegima tatu Nyasaye nyari ko burenda kurwa sori yo muge yobu yawa butisana kera to genderate usindikisa umwana kandi Nyasaye itonya ariko bagoko morora asubene to kumubeka ekwara no mwana muke atomuya makweli ni gabwa tamangana mange ande ni gara yobu abasimwanya bantu kurende ni go twasabire nga Nyasaye ito onya ari wichulie family no byabuaho ibakweba asenge nchuyo gosira ko umwana ne banyara ko baba ukurangira butambe kandi onyare go kuborokerera Mungu otoiwe. Mungu rokoranje otoiwe. Masoge Maria, weichoire nema. Kwanyore Yesu, waba kungubanse. Na Yesu mwana wende aonane Yesu. Maria mtakatifu na Nyasaye. Wana na sekere kyo poito. Togo sabayanso wetras Kristo oyoro Mungu roito.
sikana gotogeria taliayo nasubia bwaito no wekerisikia gitagatiwe. Bwana, tunakuomba vitakaze kwa wema vipaji hivi tunavyokutolea kwa ajili ya roho ya mtoto huyu Moses Mokua, baada ya kutakaswa kwa tiba za mbinguni, awe daima hai na mwenye heri katika utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi, inueni mioyo. Shukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na kitenda kupana kuleta wokovu, tukushukuru daima na popote. Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye yule mmoja aliyepokea mauti ili sisi sote tusije tukafa, ila mmoja tu alikubali kufa kusudi sote tupate kuishi kwa ajili yako milele. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa furaha bila mwisho. Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi. Hosana juu mbinguni. Barikiwa naye kuja kwa jina la Bwana. Bwana, kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Mwanenone nyasaone. Vivyo hivyo baada ya kula akatua kikombe, akakushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagwa kwa ajili na kwa ajili ya weko maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Omonenone nyasaone. Kristo agakwa, Kristo na chiche. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lienea popote duniani, ulikamilisha katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu leo na askofu wetu Yusufu Mwairura na waklero wote. Baba mwema, tunakuomba uzidi kuibariki familia hii ya mwenda zake, ili Mwenyezi Mungu anapoendelea kulia kwa sababu ya kifo cha mtoto wao, tunakuomba uzidi kuwafuta majozi, wape moyo wa uvumilivu, wasidi kusimama imara kutegemea kila kujao. Umkumbuke mtumishi wako mtoto Moses Mokua uliyemwita kwako kutoka dunia hii, ujalie ashiriki pia ufuko wake. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wabokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi zote, ili pamoja na Maria Bikira mwenyewe mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu wako ya Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupenda tangu kale, tustahili kushiriki uzima milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja na Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote milele na milele. Baba yetu uliye mbinguni, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi. Bwana, tunakuomba utupoe katika maovu yetu yaliyo mamani maishani mwetu, uzuri kwa msaada huruma yako, tubolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waacheni, amani yangu nawapa, usidhasame dhambi zetu, na imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako,
unayeisha twala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tutakiani amani ya Kristo hivi wote hivi, amani ya Kristo. Mwana kondoo wa Mungu, tazama mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Elia walialikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. E Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu, kwa mwili na damu ya Kristo tupate uzima wa milele. Maria babo malaika no mwanche nkobe gucha sartari ya Nyasaye sara yo wancha amanyire nganyoro mubero mutagatifu wa Yesu inywe na amanyi ngaye inywe ikyagera ibeka waterabo nanchira ine nkora yane yose sara yo wekeya ingwe ndetse nganyoro mubero na amanyi ngaye Yesu okobere ibiyane Mungu tingo na tingo soy mane ne ontere mane moyo kono moyo ne sayo weitia da kono tena kyara ya kobeide na no miake gorwa tingo da takali na sayo moyo kwera mare sayo sasoka Yesu na sayo mane na yora salta digo ne ture kira sore ko sabimane na wanjene kono Na tuombe. E Bwana, tumetiwa nguvu kwa mafumbo haya matakatifu. Tunakusihi kwa unyenyekevu mtakaze mtoto huyu Moses Mokua ili astahilishe kupata tunzo ya milele katika ufufuko kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mungu awe na inwe iganya saba sinda balende mwensi Tata Umwana na Roho Mtakatifu. Tugana marembo Kristo kumanyira kumanya Nyasaye butambe amatanga yo mwana Moses aeleze mutaraya ndende siti nana takeira mare kanya ke gotuchie family njoo chaga familia. Mungu Mwenyezi milele tunakuomba kwenye kirimko mwako ubariki wana familia hawa na uweke malaika wako mlinzi awalinde ili Mwenyezi Mungu anapoendelea kulia kwa sababu ya kifo cha mtoto huyu. Baba, twakuomba uwafute majozi, wape nguvu ya kuvumilia yote, wasidi kuishi na amani nazo zaidi wakupende na ukuamini kila kujao kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Asante.
very fast iga ko yomo introduce family elieta no elieta lyoka mote ni na ndio muri elieta yo Kwa majina naitwa Franklin. Mimi ni wa Benua. Kwa hiyo hapo kumesha Mike. Mbona mwana? Mokaya. Lo kawero Benua. Sasa sinakundi lo maneno Benua. Sira mwa mwenye nere nyarokenge ya Benua. Ono mongino minto hapo kijeni mkwa. Oyonjo ismokwa. Nero mwana umuisi. Rodi kasiruo maiko. Nero kayana. Eni smokwa nero mumuro kumbwa tu kawe. Ono mongino nako peni na kuambuka maiko. Oyona Grace mukwa ngina nyago mwana usibe Rusi jogo samali tangor kuricho di Ondoro ayo mukwana ogoni mwezi samali tanjones na mukwa mumuro kana. Tumsifu Yesu Kristo. Dhambi ya mwana asikinisa sefani njo muswati wa manne nyambi nomo kako ni Charles Michael biya mwana gaka sogo tubwati mwatu bwati ya sogo siroku mwana Moses ndunto bwati kende torakwana kene gya toramentere kwende tiganya sai atorai nanda atukanga na asikinje chichonzi kwenda semoko gaida tiga muto sabira ni ga muto bika sama kene gya torana rekomenda bona ila na semoko gaida musome saburi 35 ya moko gendera ingango kwane iringa sekiende yansura arwani tiganya sai aturwani ya sai akanga ne bireche byonsi biko nara kwa biko torongera gai atimo emo to sabira sogo siro ko mwana Moses ngoto tandaniti biya mana sonsi mwakorije bari mwatu bwate siri tumwe ya Our Lady of Solos Saint Bernard biya mono akitiganya saa tukakoni asimoko genda mutu sabirani ya family Samaria tambeni na kwambo karibu ikatokona na sama biya mono wane hiyo mwizo aka Maria nanja kumukwa ruku jomu moro mwana no kuyo imbu ari mwana mange na kwana egen toyo kangeli ngamba smoke anda cinta cino sekarang mungkin no wata mwana mange sana ndo wen sina kwa ndo jabu kora anda kan saldi kulin ubekera nito sama sawa matukon dia mon Itu family nere. Kamu wote mangana iga. Baba sabire bitina. Baba sabire kende. Baba sabire? Baba sabire. Sawa. Sasa nataka tuanze kutoa kila mmoja wetu rambirambi zake kupitia kwa
kutoa kitu kidogo. Sasa kuomba ono tete gocha bakawa ono mugocha akaiga family na ere to tukolera mwana uri sogocha gocha mama inakoronga ya chuga baba mama hapa hivi nchuga tuwana temo kile tokuimo kabocha iga wa erongori na watatu trans kujara no toraba chuga nchiregete chaka nchiregete chugo chakero ya yani chugo amabera ali ubwat onye buwacha na amabera nchwa yote isa gosi goi good nimo kaigo kuna mwaji ndio mwana mwaka wa chakiro mimi na mukaigo igo igo ndio mtu moja ga jinjara kuma bidini pero gotara konyere era ba tiri mo gotara woja mo kara thank you mwaka woja mwezi thank you asante mchuga toji thanks thank you asante sana, asante. Asante. Thank you. Asante sana. Asante sana. Asante. Asante sana. Aya, take te bono gosoge sigeta sini te kaya. Aya. Na asiri bana yakabire onde bwensio tumwa. Bwensio tumwa, so tele rukende. Dige biesi ni na banga tene batu me kya matanga. Ndo tumwa. Bayo. Ndo tumwa. Wai ba kuna mwako dia bota. Nando onde. Mtu nchira limo. Ndo tumwa. Aya. Pili. Mbale balia at least. Mbale balia at least bawe toma barabu special. Kama itungo mana neno ijule. Lakini andro ni mata. Jua na wa chire ga. Abali banjo kuna andro achire ga. Ndina ndora. Aya. Dia mana bono? Tigatebe pole. Msifu Yesu Kristo. Mimi nafikiri mnijua, mimi ni Joseph Ketwambu. Na hawa ni watoto wangu. Huyu ni mjukuu wangu ambaye sasa yule ambaye amekufa ni kitukuu. Yaani mmoja kororia. Nje sokoro yo mwana yega osireri wa no mwana waye. Aende gatende kijia kole kante tumekirani kabisa na yule jamaa ambaye yuko ndani asipate amani. Sababu hii kitu ni mtoto yule ambaye kuwa ni mtu ambaye angesaidia familia hii. Huyu mtoto saizi hana hata nguvu hata kidogo. Igo abantu baminto njige ntonda tebe mumrorio karechera gabero kia nanjira nitenga na maene na korete kwere ndege ntekyo
egente kebesa bono tiga mtebenga umheshimiwa Bob Muindi na Tomasi miaina wote sinde tesimi imanya gochi transfer tu somano yega Grace igo ndiamona sabantu mwe baminto mwe smwatire asingencho yoko jako amabera yo mwana yega. Thank you very much. Ilitoka Nairobi yesterday mtaratiganite tangamo na bara kwa mtanga at least na nje mama taiwe tuzo ante limbara entre pole ya 1000 kwa simu tampa. Dear man of Father, abagandumura, abagaka, abangina n'abasango bakwani mbiyamuri iratukwana nega na baturasamabe. Biyamono itangani ngote base family pole sana. Asogotiri omwana omokebu noyo omwana obwate a very promising future orokire Moses maitinga Moses incharo getu ete buna ndu abagambe na gokonyo kwarukirwe omwana otamanyite akinirende Nyasaye no warengekera omwana oyo ari kurara nande buna togoteba buna tomanyite twensi bugima bonde bwensi n'obugima ebe n'omwana omoke ebe n'omuntu omonene obugima mbutakire gosikwa nande akitule nseye gasogendere konya gosabirana tindi kogenda mangana mange nje asamalieta bali motamanyite nche ngorokwa Andrew Moses Muindi Mochachi aramalieta na algeti obwa MCA bwa Kisii Central Ward abantu baminto mu maitemu and supported nkamachiko ila lakini ngabana mbaibere lakini chinga kichanya saenchiro ikibwenerete kelenga kiyera ike asaye na igolencha na abasabire asagendere kubalenda nande ntonyora makwiri ankabunaya tugikerie gento buneke irinde asakoro ubwanja kwaye musisini w'abantu baminto no turamasikene byonse ndiyamo konyora narure rongoli ane lakini asaba murabali bakore meke bule na barabu siringi 200 cyabo nkubandi abayirimba bazakurwa ase umusubati yaruto se abasani baye bali bati sandi senaigo bayiri bali bati ne batara ikarote komanyekana abayikire na kingo mbine tiri juga mwape bichanere juga mwape bichanere that's the photo is good kama bia tuba no mwapo anaka jugo cha mwapo bicha yakobo abo ayo yesu yamana asante nchino ya mwa bari ni nerete nje ngaka juga ucha mwade ni okay good foto for there. Asante, thank you. Asante Francis. Sawa sana. Ndio mwana sakabe. Nyasaye wanchire koira umwana ya Moses mukwakura soboto wense. Kristo nero motanga gogo kwa saba kure ntona basemeria. Katura mubeka sinyumba ya saraba ya kabera Kristo kwa sabire umunyarombo sasuro takwera. Ariyo lyo masangire kano yigo berekerori nga umwana yigo rarire. Tugo sabanya saye kubaka na ujasinga jabo barusire bibocha. Wetera Kristo oyoro mongoro ito. Penya saba sinda baleni. Tata no mwana moyo mtakatifu. Toga na molembo Kristo. Thank you. Akanga koiwero monene, vakerusa nani akorwasa.
Nyasaye no munyamabera mangira matuka utokubareka Kristo no mutanga kuba kubasaba kuri twegende ngano nyara kuba kuboke mwana w'Imana umunyaro musazwe buratakwera tugosaba yose wetera Kristo yoro mongoro ito Mose sinye bose nasiri kwa manira ne no munna Nojo musasko urota kwera tuso Nyasaye yanda gusini amati yaye etigano marembo wetera Kristo yoro mongoro ito Kenya sawa sinda barende tata no mwana mwe mutagatifu tena kiyuma warweto bogima ngocha somwana wega Moses yo kwarangiri na kiyuma twamubekira sinyomba ya sarabe akabe kubara ndio borotu wawe
Tutuso Nyasaye nyako kwendera gusini moyo tumukaso morembe ugenda gusini amati yae bagenda nyako bagutwara guseme no kwegena wetanie amakweli ngatwensi bombera tiga tunyare ko ba tugwekeya tuichasure nemyoye mekanyiko ngatukubwendere wetera sama koraito ukone uburoti bwao tusasoka mana emyaka yonse wetera Kristo yoro mongoro itu. Amina. Mungu rabe naini. Na somoyo. Sawa sinda bali. Tata no mwana moyo mutagatifu. Amina. Pemia yaba mintaba kura sinjo wantu kwenye sai tumukaso morembe. Amina. Uganda morembe Kristo. Ya manasi Nyasaye. Abaga ne iria mayabo. Ya Mungu.